Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Komisi benta jong ke jing yale ban kentiu ya ke yok ke kot jong kinong rep. Menteri rang bakdo jong kari Narendra Modi ula play ya ke National Animal Disease Control Program ban penduk jat nok sendon ya ke jingpang foot and mouth disease bat ke jingpang brucellosis. Kabakta ya ke jingri kum ki masi bat gisniang. Kumta ke jela Meghalaya ru lembaga tenat Animal Husbandry and Veterinary kala snok tilang hagaba kala penlong daga video conferencing na Mathura, Uttar Pradesh. Yagani ka program jong ketenat Animal Husbandry la penlong ha Krishi Vidyan Kendra Operationalong hakaba ikong CD lengwa Joint Secretary jong ketenat Animal Husbandry ilalong ka kongsan bat la penkup buram ya da Dr. A. Lalu, District Veterinary Officer. Hadin kani la penbuat pat dakaba late eye artificial insemination ya ki masi bat kisniang. Laban kedau baka sorkar kemi kalamang khat ar hajar nreus pa sanpu ar klor tengka pura na benta kani na benta sansnem kata hadu usnem ar hajar ar fosau. Hakaba on eye tika lani ke dawai ban yada na ke jingpang FMD hadu sanspa million ki jingri ki bakentup ya ki masi ki moj ki blang brot bat kisniang. Hagajo kapor on ai dawai tikaru yaki laipun million ki masi kon kentai na kabenta ke jingpang brucellosis. Kandonru ka awareness program haki Krishi Vigyan Kendra halor ka phang ai jingyada yaki jingri na ki jingpang bat kumjuru ka jingpen kharoi yaki. Ini ki programs ki bawan mentang sungu syaba ka sarkar pedeng teng teng isu I ko kubon ni syong bule unta reading sung thu sya ka donor jong kita ki ba penyat kam ko sarkar pedeng kalong vet ban pen bhaya ki nong song snong ko pen ka ri ke jong I barok wei tika wei ni ki ta ki jing tre ke jong ki kalong ban pet ni ko ni shap ye ki kham tam ki nong rap ni yo ye ki ni ki jing mi kum ka dut ya ka ba phila ban chnai ki phila ban chnai ye ki ni ki doi la benchna ke dut ke babhatam tam da lawan ni o officer jomi ni ko department art license min chwa ngate pa ke dut ke bapio na ni na umika ni ni than ke dan sa koi percent ka protein content ke bayar rap la dangim bam do ke bayar rap ru ye ki la dangim ni dunai ke ne ka protein ke dan ka ni ka dut ke jomi but menta bani dan ke ni ka mission bapio ra ki si shin rangan kumtu long ni kwa ban thiet la dang yo ki organic ba kanam dan ka jingkle jing ki dawai la ne ki la ne kanam dan ke no ka jingkle na ka bam ka bam long ting yo sa ki masih paka ki jongi ni ki jaka ki baba be ki plang ba de ki nu ki jajing bam ki ni ki doctor for veterinary department ki yarap ye phi ba so thu ki nu ki jat ba man ai ting yo sa ki ni ki jingni na ki ni ki jingri ki jongi ki ban long ka ki ba taimet ki banumon ra kanu jingpang jing stom nei bat ka ban yarap shisha te habadam kum kini ki program menaka ni long shanga dani we doctor bangalek nam ta ngai lam para ba mi ta jaw ke on doctor ne kum yang bertista ta belin sa dien sa ba pin stom artayo si pang steken ta ai ne shule to ka program la dep ka duna ka jingpang duna jing stom bertista menta bagi yalan ti ko ong prime minister kalong ba kini ki technology ne ki tiar ki bani la pentebet ne ki machine kalong bet pen suk ke jinga de ti jongi te ni de ban sim kabu ya kita ki jing pen suk ni te kum kini ki program bawan food and mouth disease control nanta ka control ya brucellosis but kini artificial insemination kalong ban pen suk shiny ya ka bangin upshibun sngi kum ban kani ka bulfia kalong bangin thi ki season rang bangin yo pen banyo kun mo ki masi ki jongi tenre na kani ka program artificial insemination ni yo rupa na ki program ba ki doctor ke sabatai bani aki lemba ba ki KVK ba ka agriculture department ni ki convergence te ki don ki program nga phi ki badan menta hangne ki parlok nong rep ya wer lang ye ki paranong song snong ban wan chi ki program da su thu anu ko man yo scheme ba da DC office nga kamana ma ting ting dang la ha ban pensu thu itinong song snong ka tu ka pisa ka bawan singin ha ban refund na sa Delhi so thu namang nang penan kam balay na mafi kinong song snong film tek te ba banwan ban sim ka pu ki scheme then Raymond tangi dan ki office klawan sini sa jampe kum kani ka building ru kani ka mameti ru ni da sungu sang song ni na sungu tanat bangi kadang khamba kami tanat kani ban kita ki hall portion ng inte posor ru
Dia kini program the P1 P sengam P osngo P availability ni program bakane mentasing kalau menteri perda ya gani ka program ka likely food and mouth disease kata ka Jepang nya hagi marat ki ba Philippine kam te phama phi ka we kata brucellosis ka ba ngakali doktor mentan ka ba kaladon hang thie po ki sa po ribhoi nanam patong ka nai ong ka jaka da fitte prulatin te katni ru kila control kila ele ba kini jing pang bat lemba kini jing ai dawai lemba kini jing ai injection kila la ban penduna bat langta bat kini ko ka program jong kani ka artificial insemination nong deki bor ki but jo ka jing start ban pen yo pun klam da don kam masih senang basong dor rem da dan yo ba pha mana kani ko bul feng ka mai di dan di ba idea tu masih preteng sebut ne umur ko pa do lailak ngam ba ka no yang lailak ngai benut bandi de la da ki ni ki jingri jongi ki lam ki ba koi pa kia ka jing lut pisau ka duna thì cái này cái jing pang FMD là ni cái jing pang yang kenap bagi khasari di Ifwa ban penduduk jaja lah jadi ban eradicate ni di jalan lek menjua juga interpes cuma mentah kam dan suari apartheid dan mentah ngila apai di teman lembaga sorga ini saya keniga FMD ka food and mouth disease aku juga por empat keniga brucellosis kini dari Jepang ke Biabin nagi merat saya beru nagi beru saya merat kum dadan kamban eradicate dia kan ni kenang bagi cingri baru kin long ki bakoi bakia nomor ladaki ki cingri ki bakoi bakia ki beru kin koi kin tia ka dor kin ya ka babiang madbam ka batai ngila le na dum suai ngidon ka sentara ayan upper selong tu ICDP ngidon ki bul hang tu dan ka bul station di kolek isim ke sembai jeung gi masih hang tu ngi proses pola putri hang tu pan lang bagi sokman center dispensary jongi ilek pun khone gi masih kelompok masih cenderang muda tekani ke program pan ke National Artificial Insemination Program kerja berkepang longkum ba teng ya kata hak juga orang mana pen bahasa so banle ikni artificial insemination ndai tangi kini masih crossbred kaderu ya kini masih lokal jongi ban upgrade ya kata ke genetic performance jongi kan sudah mensuangi lek tangi crossbred animals ke jersey dan iki freshen nah teman tapan de nginle sahagi niki masih lokal masih hasil bagi kami ngila sedang jing sia nan 2 Ogos katum instruction da Government of India nah de kidang lan sementara sini nih de ngable into phase nih ke phase 1 ngile no benai Ogos September ke phase 2 pan benai Feb baru benai March what are same cisnem has lagi ni vaccination ban cover of dia gini ka immunity jangki banyada lagi di Jepang mari lan segini ingin sedang no ya kata ketiga vaccination dah sesibin ki doktor jungi kin lai hafil nei bikin dai IT je masih kat badan hang tu nei hak juga por badle kini artificial insemination adalah dan ke masih ke badan bawa poin ke mak AI ban ngimla ban le ban sulai kumbale vaccination mut kanok no masih ngila ban le kat bayo nei AI ban hak up da ke por anda ke lahir kena kepur baga kuah ban ya poi kha do kong dah mana ni kisne orang ngidal le mda ngidal ke sedan senda apa selong ngatur ngila bo ki masih ikini ki senang senang bo nei nginang tu ngila kolek tu ngidang sedang dang sen tu ya kisne ke masih lah sedang lah selami tambahkan ni ke program government dapat kalau ba ngin cover whole state ban le ai ban improve ya gini upgrade ya gini masih kasih jadi de ngakan tu ye ki pai nong rijing riparo bakin de trelang bat ki doktor jongi ka bagi let sesenong jompi so haban sa ki bakin adika namar ke jimbut along sispa na kispa bangila man cover ban aya ke ni dika mde ban lai tai wei masih lada don si wei masih ban lai bakal adika ke jingpang kelaban priang ban naita nak ke dau ngakan tu ye pi nong rijing ri
ba pensau bah ban sya mendai juan pelai baru ki masih jang pi berkiri ida ban yo tika naduk ibadah lai bana sana aduk ibalah